otebekanise kivuro ningashi concert ningashi embaga ibiro bina byo ku 10 aha ho mu rurembo rwito rukuru orurungi orwambarra aha tushaye amwanya gwa kweta university in nagambe China ari abantu bijire manya hatinyora nabete China so a university in umwanya mahango murungi ogwegageze oguburiyomo gwakuzamo akashita mahari kwenda akarebaje kwawo gashongore byeshongoro byagira generations and generations kaha abantu binji hine bukundwa abana bato hine bukundwa bagati na gati hine bukundwa abakuru ahurire generation zono banza wazirinda nkibirisha tuzana banza wazitahamu wazikwata webarenyo babanze bakufeelinge babanze ebyeshongoro babituwingeje buryo mwagire memory ya yatakinga haceshongore ki yakunda Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media birankore Yes alright abarufitire bari Kore Media TV amazina ni MC Masheko kandi program nekibozi nkaburijo ahari Kore Media TV betu nimbasima munonga abanywana betu mwe n'abari yokwe abarakora program eji kandi mbajanti ekimuru gukora necyamane mwebare mugumeho muri takargaho kandi basakwa no subscribinga basakwa no likinga basakwa no sharing ro mugenzi wawe nabo basekwa na area program eji kandi habase kugira ikiyayigamu program eji arukuteka mesente nibabeta bankore videography na nkore photography abone banywana bitu nashanga mu rembo rwambara kandi nibakugira ngo iwo kwenda kwata mukoro gwawe na niwo kwenda kutunga ninga sho kwenda futeze bishani basakwa no bakirra kandi babasekwa no bakoraje ekintecyo nibashangwa mu rembo rwambara muri Kashaka Plaza ningashi aha taxi park izirukushohora basakwa no bakirra ninga iwe wari abyakubuzabuzo rinko ko hare batera namba ya 0 bebirabana mwenda 00 emwe ubase kuba nogamba nabo mwebare munonga barufutireba erizoba kandi tuhagaraka twabaretera omucyarakazi wa mani ngashi omushongozi wa mani aho muihanga aho muiganda aho munsiyona urukumanya nka Sister Charity ogwa baterire grade mweje grade yakira yamsa barufutireba ari Kore Media TV tugumizemu Sister Charity nakwakira Nachira watanchiro muri kawini Sister Charity kawini nachira abarebe bitu kama simwe kanashime rugo garka hambeho kandi ni impuraje namanya muri yo muri yabahurire nanye ndo mpurire rahango bakitiro musinje banisa nkukine binji byo gukora nahabwecho nivyo bimwe habitiro ntukora na numutsugazi wanje ecyariyo nakoreje shaha nikimwa byashime kuba nakora niye nshonga bwicarya so nimbara musyaho tumusibireje musibire kurunji murire kurunji nashemerwa garakankashitama na mutabano wanje ubundi kugamba ni ganda kagambako nuko kwe katubigendere mukonka akagambo wakatare munonga kweteki nangwa test byarendere byagize ro kubyagira nubasa kujya ngo worengo rwanje myaka yitu okutira ko nakonka mutsasire kutwe twagamba bukwe niko kanashimero ko bahaniwe twakwakira kandi twakushemera bitari Kore Media TV webare futereza kire kawe webare kwinjiriza ngo tukutayise right tinkwenda tuze kuzahare ningashikuza kwetorora ninyenda tugendere kimwe straight away ahari yeke kiruhu twebe okashoza poster watekaho 1 October njowate okay 2025 yes old is good yeah never is of Sister Charity wachi haye kiteka teke cyo bwanyuma y'imyaka nkanga heyo yishongwire cyarga nk'ikiteka teke cyo kugira ngo okikoro mbwiro ubu aha bwachi wabe rutaka kikozero myaka eje yone yahwire turebera abana rukuzo mu industry myaka 3 ninga 10 years of what habakiwo amazuro bwiro bubono kaje tati kanchi kurumbu nakubu abari mnonga kwenda kwanjira kubeyanjurura Sister Charity kubiyagamba umwishongozi wanyu otebekanise kivuro ningashi concert ningashi embaga ibiro bina byo ku 10 aha ho mu rurembo rwito rukuru orurungi orwambarra aha tushaye amwanya gwa kweta university in
University. nagambe China ari abantu bijire manya hati nyona nabete China so a university in umwanya mahango murungi ogwegageze oguburiyo mo gwakuzamo akashita mahari kwenda akareba je mwana kibuza kirungu after all these years oyeshongwire ningashinye shongwire ahabwenci hati turi mu myaka nkabiri watandika kubinyaka aba kwa okutandika kweshongora jo fisheries kuza kumanya ekeri 2022 aha so hati barakurge 2022 nawe no barengaro ongeje ntibasa kucerereza kwata 2025 oye 2022 imyaka yarasagaze imyaka yarasagaze omanya ngo Sister Charity eyinye shongwire nabe izira hanyuma bakozire concerts bazikora emirundi 2-3 ena na mushobo ndiaho nindeba bare takakozire so bambuze cyo kibuzo ruyare ninjangu you are on point icyo kubanza cyabyona koko no yeshongora byomwe nabayine targets eza kuba nagenderera hinara kuba neija kumanya tinyono banazo mu industry imanya ngutindukwe kakasa niza kweshongora ndane yeshongoreho sonkore maka concert abantu musige bamanya nzo business ndije ninga nye mu capital nye yongereye nakuba nagira mbo nyonye ndanye shongore naza kwika kushorwa umushi yaza kubika kubinyihabo mbe na yeshongore nakozire concert mbe na furufiringire ki dreams zanje ubwo abe yagenzire inari kujya ati nyowe nakita gushohoze cyeshongoro no concert gushohoze cyeshongoro no concert uremo naye target size ko ngati nyonka Sister Charity nyowe ahabwe nshashiko bwiro cyo kubanza no kugira ngo ibyashongore ebi nyowe nkagendera kugira ngo banze byashikira kimweje ometuma y'abantu yes 23 years yes kandi kunkumanyisa abantu takajya mu nyuma borre ngo rwanje 23 years cyeshongore cyabire kitinge kikaba kiriki ecyo cyakurese grade so hati nimanyisa ki kunkumanyisa ngo abantu banze byabahika tingumanyisa generation imwe kwike kagenda hati nimanyisa kuri no manywa babo bahwire cyahwiro kazaho kagumanya reba kwawo gashongore byeshongoro byagira generations and generations ohika abantu binji hinde bukundwa abana bato hine bukundwa bagati na gati hine bukundwa bakuru ahurire generation zona banza wazirinda nkibirisha tuzona banza wazitahabu wazikwata wabarenyo babanze bakufeelinge babanze ebyeshongoro babituwingeje buryo mwagire memory ya yatakinga haceshongore ki yakunda rero ko rije kweta abantu aha concert yawe obeno yeta abantu ba generations nyingi bona bije mukono gumwe Sister Charity ya ndumani nkugambira manya hata naza kushangosha umuntu yaza gukora concert ankonka be n'aba youth you get bachiza gukora Charity Cats across no byakuba umwana muteceshongoro cyo nabana akora ki naceshongoro so kimanyisa ngo audience reba nergaha nanaha then ojikunganya ojeshongora ojishemeza bakufeelinga that is 1 2 no kugira ngo rohanga naguma na timingira abantu hino wakurafusi abwe binde byagendera indwa ija mukorere konke Charity na mutoguma na shomesa abantu for a period of time nabasa kora concert ateka ngo yahika hakwika aho ya aharukuza arebe yabo wakabi yabo amani atandike kwepanka nebindi arwa amahando gunane nyenda ahendere kinabanye nango ahikiriza atakora ki atakishikiriza so nyono kurgenye mankeci nkabencenzire konka nkacegeza mucanga kwihika mpuromo yo wanje aticereza samuher gwiza banamanya ngo this is God's timing obani bice obani binji weruhanga no mangu yana ndakutambira abantu nkacikumi yana ndakutambira umuntu omwe nabasa kwita abantu nkacikumi soronga zo warkwenda nayenda ngo abene we yahindira gumereho so ninteka obani bice obani binji this is God's timing ninge nyimo kotura otinde korasho kutina kora show atabaza koze abantu obwire tugije nomba obwire bwakoze album yo kubanza ya kabiri aho kaniteka at least 10 years of Sister Charity obwire nkobo kanoza kwaza one thing that you need to mark oyishike ngobwe nkabandi yo muband emyaka yenye meminje nkabandi yo muband so kutebekanisa tukatebekanisa nkaband though okoshango maybe Sister Charity nuwaye abayine cyeshongoro kitya konkaba kawamba kitamburira nkaband so tutakora za launch tukatroncinge cyeshongoro cha Sister Charity konko mu Raise band uwo mu Romax band ohurire so kutebekanisa kukaba kubo kwa management
ati origiro bari kutebekanisa za band as a whole konkata Sister Charity ngo ati origiro mbande hahwire bwire bukwingana ki hati narwo mbande akwa kiyo kesigara na Sister Charity ndio myaka nki 11 yes hato myaka 11 ko kweza kuruga aharubariya then you have to prepare again kugira ngo abantu banze bakoreba nka solo artist no chebasiza to kitera wotine band can you do anything we barenyo so oyine garko ka building abusya so je myaka almost nketano mukaga mushanje umunana yekifabusha obo mburire konke byandi yuni nkore ngo bondi yo ni imbere abamu rahangana bakwa bitebekanisa takwere takwanga tinde kigenderera so nyenye namasiko mingi go kugira ngo tukutina show abazikozire teka ngo nabamwe mbankiza nangwa no kugira ngo na sente ninga teka konka buryo mwayine time kandi hati ni impuraje kugira ngo cyakubo bwiro aho ko buriya nkambasa kuza ushange twine byeshongoro nkabishatu 5 nibyo tuyonsa koreka abantu ampurire ukiba wayeshongora abatandika kureba hatoho buriya ninga shohendera konka hati nyine byeshongoro binji kugira ngo yo mwana Sister Charity kingo ndakubuza kwaho imwe nkabanda kumwabere mwine band mukamu yes mukamu ri band nanka yo nema mama ukajya ngo mukamu ri ukazombandi ibi ati mankimo okungu ko yeshongora nka Sister Charity uno wakubakinga retsekerere grade weshongora grade no chazi na nabandi nabo beshongora nkabandi ati mu mukamu tayisobwire nka bande kagira ngo reka tegeke nka chazi hati tukore show konke merira chazi kuri cyabetero nani nza kuchikugambira konka statement yanje yabere ngo tukatebekanisa nka band notanka nanka ninga kuyiha munanga we could go at once raise band obwire bwa role model wawe no wakwinspire kujya batikanzo mundu umukari by the way abanyispire nje tubari binji kugira ngo bari yaho ndemwe kabitomera wano reba stories zanye zinjire ni interview no kugira ngo music nkagiza mu accidental konka kunashire muhina bunakunzire nkabaye ombona akunzire ariho mucyaro bakweta Kezia Nambi tarumu manyivi akari umuganda kana n'abaganda b'emyaka ejo azamba kakaya humura ahumura mu businji konkano basa kumanya one of her songs atechesho ngure kibakweta Rwakigambo charulimi ubu mulungi yeah that one ngakunda omukazogwo nazo mbijerebye nahuro kuyabe nabonezira kanarchikamya narchikamula was like ubwo mukazi namakweshongora so twaza mu Uganda abone bantu abunabe niteka so ngin kanje thank you okay yonkewe so ugikozire entebekanisa za urwanda hati yagireho tekiji haho tokigira kandi ubwo nataka wagiyaho tubasa no kurona mpaka ate niyeroho niyeriyo tambura all these gold melodies of Sister Charity yes aha iwe nkiwe entebekanisa zemerire zita urukwenda kutahamu urukwenda ticket uri nkoko around mbarara mbazitunga bata ufutahamu nizingahi tugambire entebekanisa dete byakihati kama nze ngarakemba garukire mungu concert age tujesire all these gold melodies of Sister Charity amakuru gacyo all these gold ntmanyisa ngo ekintu wiro winje cyerezo ekikuru cyo kiri kweyeraje then bavugira ngo wine aheru koma kutura bwire na aheru koma kubanu konora babarenyo so old is gold ekintu kirungi no byaba kirukoma kura no kirukoma kono exactly then wakaka bakujanti obukade magezi you know right so old is gold then when we say melodies of Sister Charity ntobani tumanyisa ibyeshongoro bya Sister Charity ibyo bitire banurire imuture numuhurura akakaho hakumutura numuhurura mwe ezo tunes zumutura numuhurura matuganyo ezizire ziryo mwaka gundo wagamba nemyaka 23 so they are melodies of Sister Charity byo mayine muka melody akuyakunzire so yo ina kubakunzire twakutwarira mu ryabo neje kubera hebero bena byo kwikumi omwaka oge 2025 aha university in kandi okutahamu tukutire omutendereti eyo kubanza niba kweta ordinary ticket
ijo ni iyo muntu wabutosha yanajata nani ndabaho uko kirungo kakiri yatahamu obarenyo yanajata nyombwe nuni okufuna kwanje no kuringanire nkora garage ni nkora mpaka ni nkora nkai ni nari kujata nyombwe ni aho tingu za kutoa sente zanje nyinja akondi mu school fees nawe you know ubwo tumutira mutwaro then twatunga VIP yayo no ija hati woshitama shitama hatobukara urebaje ibintu byawe ijo ni mitware 3 ya okwiyaho waguraho kareho kabutwa kwetaba arebad enyonye nkeze iwo no tugura mitware 2 then twaza aha tables twine tables zemiringo 2 eyo kubanza ni mitware 50 ijo niyo hata wenda no izira batandika hata ona tinkizire najanta hata ho waye watandika kwija abo n'abantu batano aha table babara batano hata hona ni manyisa yeringa family yawe ningo inabanywana bo batano ninga mwinde kibina muri abantu batano then endijo eitwa platinum table ne ya million emwe so emtara tanejo gold table yes ya 1 million ne accommodating abantu 8 okuzitunga kutunga ticket echo kwanza cyabyona manyangu noija kuzishanga ha muryango na mnonga eza ordinary na VIP konkeje tukuzibira okutunga ticket yawe kareho no wakotarinzira ha muryango no zitunga bucerikare urukurabira aha simwe zikuterire aha flyers zitu zitambula ha TikTok na ha za TVs na ma radio outstira burango kono kwene baziranga zona hati nibasakugire inaba eyindije kubashomera eyimirije kubana mutungiraho tickets zanyu. Then about tables, you have to prepare as early as possible. Book your ticket as early as possible. Wako mwine kutebeka nisizwe chirukogaho. Emeza yawe ine kubera hebyo kunywa. Ebyo kurya, eroho biriye byo kunywa biringwa, erehebye byamace by'abana nabatona. Mwene owarije nawe na ine kwa natunga hicho kunywa. Then tinakwa tukutira umwanya at least you know. Abantu benshi turebene ba complaining ngashonge y'abantu bamwe. Ngo muntu nagenda gura nkatebo nke ya platinum agigura miliyoni emwe. Akeza kugigura miliyoni emwe agitekaho ngo hati akikaho washanga mazima bamuterera HP emwe. I think these people book late. Yana expecting akushanga HP nkina ajana abantu yemunana. Ina umuntu wamuhataye mu kiyo kuza kutebeka misiza. Ncona ninga. Ajana abantu 8 bataho akeza kubataho. Ariho twizi tubiri nakacipa kamwe ka bia. Ashashire miliyoni emwe kandi mukuranga ngo shanga n'umujyango mbone teboneza kuba yijwire ngo wiwe shashira hati nawe ezi yakubere najya ngo reka gurebe kunywa bye aguna teresta shitamenye ko muri ordinary ranka plat gold ya M5 eti kanstamire kimwe kangure kimwe via nanka platinum ya miliyoni emwe kasitaribe kunywa nibiza kuba beruho akikaho ashanga hotuntotwe ngo shanga bwiro bwingi cyabakora mu kubitinko manye we kitebeka n'isoto iramwa mumuje acereza muzaga mu mushanga ho nkode otizitubiri kuba we need time to prepare kuba ibintu twantwenda kubiyekora hati nkaba tables imba ntakwenda nze kutumoha umuntu ndijo kanyenda bashitira ha kintu cyabo nko kubine kwamba kishanga hati noza kutuma umuntu ndijo yashikayo ashaha yamuheru akashanga byananda atabibona atashitanika kuteka what can be an alternative abantu we yabyerondera kwatiwe charite hata hori tinashimeye kwa nakushika hihi ko riyo mugore riyo preparations they don't want to stress you hata bakuyiyiza ohurire kwako kubashashwire kare tebo ya booking kare umuntu natebeka nisasiga yaje ati tugure neci ntubona nkahi aha muzeyo murebe byaba biriyo yes tuzaye tushanga biriyo can we book them let's book then ashaya muher no nakubantaro ho nagire kuriya ibintu byane byija bizaho bibonera umpurire kandi ninjira ngo abamwe nabo mbaza mu bukodo icyo tinkwenda kutsiga kuriya abo kuba ejo nenkora y'ubuyayi koko no muguze kinto mugambiro tece neci then agiza kushika no buyaguzire karete boye ashanga ruyero kwa zotu utwizi tubiri nakacupa kamwe ka soda kandi wagizire ngo tebone y'abantu batanu yes hatubona kuba kwenda kunywa katije nguriye mu yanjye kiyashanga hatabandi babirwa bataye mbagumano bareba nani atobwe tobiyayi so ninjira ngo if these people are complaining ahamwe mbabashikire kandi amwe no bako bakiresire konka mazima garungu nito twizirent setting a pace twizirent setting a examples so hati omukazi mukuru nanye kunda kore nkebyo obeno mangu yensi yajumara babyashoba ndebera ka video aha nkarebera Facebook
ka Rasta Chaza ariko yatumbuye nebero bingahiye mwije hagire Sister Charity ati nimenya ngo hata muri yo kwene muza kugamba manya biki mwana kumenya yo mutema makuru kugira ngo manyango Sister Charity ngo Rasta Chaza ngo n'umuntu umwe ngo just bakana batubuzabuza ngo ngano umuntu umwe ngo barukumwe ngo tubakatanaga ngo n'umuntu weye n'ubugamba ho cyebe abokutana mama nyisa kuha no manyisa retse ate ukuyabere hato kuna kugwinora munywano wanje bakiza kuri abakarota cintaya isa then bacha bariyo bakara wandeta wantaya isa kubanka hati nkwene hati kubankwene waberere nko mukazi wanje bacha bariyaho bakahura bakugira ngo tukatana hati kandi bacha bariya bakagaraka ukahura abantu bakugira ngo nabangu barubamwe abantu batubuzabuza ko ngukirikiriye ngo batubuzaburuzo ko mukamera ndango ngumenye imbagarize nyuma bo kuba ubutambitse twire ntubukora iwe kenye nakatamba ko ndakakozire nkwine ndukugamba ndikogamba umukazi wawe nabariyo umukazi wanje manye umukazi no mumanye umukazi mutoro ko banotora Nurkuwa kandi wotachitura nawe wotachitura nawe konka hineje haroko nibutana harokushanga tachitura nawe barekire harokushanga umuntu wotachitura nawe konka matine ine bimwafiri konka harokushanga umuntu wundi tachitura nawe agira handi gukora ine mirimo ndije nakora Kampala mukutura kumwe konka haruna no kushanga kandi hatarokushanga kiri kityo konka umuntu akashanga hati bakujya bakatana bakagira kiti bakikwatanisa tubakira mu bushwere ebintu nkebyo mukuteka kwa unajya mucazi naturanka mukuteka kwanje chazi tinko majya hari kutura because to connect injiro mu industry so hata tinko majya hari kutura konka uwe niwe nimpura makuru ngu mukiri umuti nkubuze ngarike nkubuze embuze umukazi w'umuntu nabariyo umukazi w'umuntu yaguma no kiguruka umukazi w'umuntu waza kuja taguna mukazi wanje haba habireho ki umukazi w'umuntu kuza kwemera kayeta ogwe n'umukazi wanje n'umuntu wo kubanuraga nawe mukazi w'umunje kumwe mukazi umcyenye cyanye kumwe mukizagati y'abantu kamwanjira mukizabura kayeta ogwe n'umukazi wanje kakigambo mbantu ogwe nabari mukazi wanje nakatamba kunabenda kwanjurire ngo cyazi nibanya standsiraho no jakabona kora kabona kandete jakabona nika otherwise kibuzo nakitambuka wewe munonga bitahane nimbasima munonga abantu abakora program eji kandi nimbagambira nti ebero bina byo kwikumi mazima umwana omuto omukuru kandi kuko kukima Sister Charity kwa yese na ishongora mazima byeshongoro bye utakagira ngo noza kutinisa nko mwana wawe ngo hari byo kwemura ngo wamanya hano za kureba ki tinko za kubigambira ibyeshongoro katandika kare kubireba video je nazikora no muzireba tari mu kwemura kona tari mu cikane nebyeshongoro biri mu message ebiri kwegesa so nimbashaba ebiro bina byo kwikumi 2025 munywano wanje gambira munywano wa munywano wawe leta family yawe leta mukazi abojo murete ba girlfriend naba girlfriend murete ba boyfriend mbase kwa numwija atushagike Sister Charity because hinita farra hango munonga eliatira industry ya Western Uganda eliatira industry ya Uganda eliatira industry ya music eliatira mu industry ninga eliatira ar music yensi yona because ebyo shongoro bye ni trending abara hamwe nimbashaba mbase kwa numwija mu mahagire mushagike banywano banje Sister Charity turukwira kwendera nanishaba amaze nyongesereza ariye cyo wagamba icyo kugira ngo tubere mu kwemura eje nshonga tujine ahakaso munonga Sister Charity no yakwana yishongore cyeshongore cy'amakuru makuru na cyeshongora ineri twicamana kugira ngo yari yo mwana muto hataho natera hendo mwana hora biba peni ya wamanyango ni peneri ambango nayo mukitabona n'umwana konko muntu mukuru acicenga kandi umwana atahurire kandi umwana wese ganaza naryo atinesho webarenyo abamwe bamajangu yatkata ku makuru nko ngayitukurire ngo amakuru tugacengere ngo tumanyire peni n'iki ya tari yo kwemura kandi amazima garungu nutwenda abato abakuru abagatana gati mwena mwije akwaburi turi kugamba cyona buyo mwana atakugira cihamu atakugira wahuguka atakugira wanororwa kandi oyihire hecho ntubamanyisa kugira ngo twenda kugikora a mature kind of concert kuza rwerere rwinjira ruyare twenda ngo arije arebe ngo twaba tumugenderire
so ataho ntunangume ndikwenda kuburuza abana kugira ngo umuntu naregahanije na family yanjye ati ntwenda kutaha umusoko nko bwana bwanje byo myaka 18 mushanjuze 13 ebyabone biriye byenzero ibinakugambire bya peni hati mbwene hataho abana bo nibabana bashashura bato bo nimba neza kubushashura atari nakugambira ngo nagambira ticket says twin ntwenda kwemera mu bya ordinary iwe na nazara ya apana bamba kano kasijo mukabo kwana kaza kuhanduka amaguru ahabo kwa ordinary ne yo mutwaro nikachiriza ngatama be that is your business konkom omburunja bwanje wabo inabana bato kikabe kirunji wagura table ninga wazom VIP VIP very expensive umwana no mugurura katebe kemitware ebiri ngemitware eshatu ashitamani wo shitamano mucyara shitama then hati ababa kunda kuzina bakunda kutera rwara bakunda hati abo umupati yabo ya ordinary konka abana ntubakira abo kwatari yo kwemura abana ntubakira kwansa kwatujireje abana ntubakira abo kwatubinire bigambo byabo kabana buri yomo mu kityentu cyo kwantumwakira rero babere mnonga nanishaba otushomere enamba enambe kwa abantu bakwasa kwa orkwenda ku arinko arabana barushanga bariretse abariyahera bari yakeyo akwati stacyari to muziki ni mukunda kimwe no mushunguzi wanje konka tindi yote ndaze mu concert ye konka mazima kabenye namahageri ngure tebo ninga ngure VIP ordinary kazinga ye tickets gambe nabo bahagiri ye bari mnonga tickets zakwanzigabo mutawuno yes auto ikindi kwenda ni nango tushomere namba kandi ugaricyo tugambere abarkwenda ticket babasa kuzihanga direct enambe kwasa kutundiraho ubutumwa bwona bukwatena concert eji na note mushanju 2 ashatu na mwenda note emwe mushanju 4 onchirize njigarukemo note mushanju 2 ashatu na mwenda note emwe mushanju 4 oba 0772 39 01 74 chona kiri kwata concert eji obane tiketi obo kwijanisha zingahi obo kutaha muri zingahi obabiha ebyo byona no basa okubitunjiraho kandi twinde some points aho tireza tickets aho kwasa kugenda kajakira butuno aho kubanza naha Crave House Crave House eri aho ha Green Park that restaurant is a nice one shikaho noja kwa notunga ticket yawe twinaha Christine Bridals aho mu Easy View umuryango gwarebana na tax park temba hidara rumwe noja kwa nora Christine Bridals noja kuba noshangaho tickets zawe kandi ahasigara noja kuba noreba flyers bwito buri ha mikutu na za posters ziteze bambiro ko mbicweka byanyu eze namba zone ziruho tera noja kwa notunga ticket yawe ahora abori kandi yirehecho ntwenana no kwija tukabahika hihi tuje kohereza abasigaze nempanga roko bakushitiye ka tiketi wenda ukagurira muryango gwawe utatira mu transport uzatambatambuye bebarenye sibura barakutireba ahasigara tubase kwa ntwenda program ati nkasi bantakwebizi yebare mwera rokubaho abo kwa himutabeho nito bikabembe tugumera numutereza push mpango mnonga kandi onchirize nyebaze bona bakwatanye senanye omukonsateji anagambire nko kuba ukozire myaka miringwaho rushango yine binje bo kushajika omutono mukuru no wagati buri mara ndazana party nko kuwazane yawe rizoba then onchirize nyebaze ba sponsors bitu omushongeji niwe riza wafuka sponsor ahabwo kuba riyare wantomisho gabantu kwamanyisa ikiri kugenda omisho then ahamheru no kwamanyisanga izobe ryebiro bina kwezi kwito kwa 10 aha university in sister Charity aine byeshongore byakuza kutera kagarama kahindura katera echeshongore cyawe cyo rukunda nite wakutera namanyo nkawantera grade ninga kawini akama kuyangambira atinda akabagambire goga shanagiro wandone so ninyenda ngo mbeshongore ngo kuturi kubasika kanye nangu tushemererwe mpaka ejinembaga teru concert turi mu celebrating emyaka mu celebrating ebyeshongoro turi mu celebrating generations and generations zikunzire byeshongore ebi when it will be fun, it will be good, it will be fantastic kamyano wanje chicken no kwachigambaga mbwene ni mbetizo beryo basebo nabanyabo
ariko basa kutunga ka ticket ka ukare katunje bukiri kare rena hasigara tutebekanisize je uje shitame ubukare uhurikirize urebe onurwe ugire byafayo niwe watebeza bishukuru bawe wakuzire Shijano we yahandikiye message akajya ati to nangwa tubesimuza na nabandi abantu bakura cyatubine cyo kutebya akona basa kwemera ati yanagamba najya ati nateka nk'ikishongoro cyawe ati riba abantu babiri bari nibabishongoza umwa bubwire bwita atabana beshongoza bubwire bwitu umurembe bwitu ushanga ibishongoro cyo ngani nube nagira atati nk'ikishongoro cya Alien Skin atumanyizuma ndiyabana intebe zatabije kurubanje ngo nibo babiri bajya beshongoza umurembe bwito Ibigambo byitu n'ebigambo bya abantu bashema mbeta munungu kutira abandi abo kwa ninzarwa shema kandi nimpuraje abantu bo witu mwija mwanye torora bakore ko kutukuzirize empangare yitu aherna naho yahika then abandi imwe mwizira kimwe mbinji ahaboko banza kururaje tomanya ngutine barana bari kutukunda kandi tukabasa kutungura entaranta zitu nkabanyankore taranta zitu nkaba westana kana no kuhagirana ningasho kwihaha namahanda kandi twena turi kufuna mutunje amakuru agariyo mbiyeshongoro itumturetera akasente webari mnonga awana turi bari kuri Media TV kandi nimpenda kubagambira nti ekikuru cyo ne ukora ni kimwe booking ticket yawe booking table yawe gura table yawe bukirikare tibibyo kwika muri yango mukaza ko megamegana bate table de nanga ticket yanje rinkai muncheke ngo ndije mikasha sura kare gura kare ticket yawe jibike wizo wari yasho yetereze zabashaha zawe emone cicweka simbura kare ninga 12 genda kare shikaho kare 12 so yinjija kare genda kare oshyeho koraze kwikaho bada wacigamba nakijwe twenda ibyo kuzokushanga utebekanise Sister Charity for example kwijasha na stage uko bishe mwana harenyo nanye nimbasa kuba nayeberwe nagoje jire so twije kare tutandike kare tweshongorane kare turukweza turukwetegereza then tugarike tutahe kare ni cyacho cyanyine so kwatobwire ijakare ebirungine baberoka noza kushanga umweshongozi noza kujezera kuri Sister Charity baguje mu Sister Charity yarigiro yageze ngo tuyente Maria no kushanga najitire nyoga nashanga grade bagitire nimbaragwe gwakagonga kikabo hakwa niye ndabe ntebekanisa umukoro ndabe ninteresa otherwise bwe bare mugume hari kuri Media kandi mutakaragaho banywana banje ba Massive Records mba kujyaho nabo awaze no basakwa no recording nabo kandi mbase kwa mbatayira aho mu katete kandi babase kuba babakwatiramo mbishanguro byanyu mugumeho mutakaragaho MC Masheko ngo mazina program cyakire kibozi kandi mushakike Sister Charity nkore Media feel ankore Kore Media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo se kwatsi Kore Media feel ankore